Kunun esas vakaları hafta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sütmen Istagayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Bayram aksiyalары, флешмобlar ve bakşışlar Kırım'da aile sevgi ve sadıklık konu kaydediliyor. Su basıvından son yaşayışı bir tanış koyunun sakinlerine mal mülkünü gayrıdan teklemek için para ayırdılar. Yasaklar geçmişte kaldı. Kırım'da delfinariler gayrıdan çalışıp başladı. Yazının sonuna kadar Kırım'a olgan turistik akımı geçken senenin göstergeçlerinden aşacak. Bunun birge umumen 2020 senesi devamında yarımadada rahatlanğanlarının sayısı 15%'ga eksildi. Bu haqda Cumhuriyetimizin yol başçısı onlayn matbuat konferenциясы devamında bildirdi. Прошлый год у нас было более 7 миллионов туристов. Сегодня мы видим, что динамика за июль и август зашкаливает в данном случае. Мы понимаем, что с учетом того, что закрыты заграничные курорты, соответственно, многие поехали сегодня в Краснодарский край, Республику Крым и так далее. Поэтому по количеству, наверное, за эти месяцы мы превысим показатели за июль-август по сравнению с прошлым годом. Bundan gayrı Sergey Aksyonov Vladimir Putin'in kararı boyunca Kırım koşma olarak yollarının tamiratına da 30 milyar ruble elde edeceğini bildirdi. Onların arasında ziyadesi 2020 senesi ayrılacak paralarını municipal ve regional yollarını tertipke getirilmek için masraf edilecek. Bu 3 yıllık programıdır. Kırım'da Bereket Jaylovi kampaniyası başlandı. Bu sene agrariler 1 milyon tonna burtuklu açlıklar cimağa planlaştıralar. Vezirler Şurası'nın reisi Yuriy Gitsenyuk iş ziyareti çerçevesinde Ahmedjit rayonunun Azat köyüne yetip bardı. Mında burtuklu açlıklar Jaylovi devam etmekte. Tafsilatlar Gülzel Mambetovanın levhasında. Kırım'ın agrarileri için en kızgın devir geldi. Bereketini tez ve kayıpsız cıymak gerek. Böyle işler Azat köyünde başlandı. Agrariler için bu tarlada çalışmak hatta yakıcı güneş tübünde kıvançtır. Bereket Jaylovi için ava pek gelişi. Kırım'ın premier veziri Yuriy Gitsenyuk de çette kalıp olamadı. O kombaynga meni buğday jiya. Vezir böyle işke alışkan. Ama onun maksadı Bereket Jaylovi компаниясының тешкермектір. Хочу сказать, доволен ходом уборки компании и в данном предприятии Симферопольского района, а также в целом на территории Республики Крым. На сегодняшний день убрано где-то порядка 33%, это порядка 200 тысяч тонн площадей на территории Республики Крым. Намолочено более 350 тысяч тонн зерна, это нас сегодня радует. 70 гектарлық талық бұғдай океаны орах месіміне азыр. В этом году урожай, можно сказать, средний, ниже, чем обычно. И из-за сложившихся сложных погодных условий, тяжелая осень, не было осадков, засушливая очень. Всходы появились первые только 20 декабря. Теплая зима, но не дождливая, и засушливая весна. Комбайн, тракторлар ve diğer техника bereket toplamaya her şey hazır. Burtuklu açlıklar da yüksek seviyede. Комбайн хороший, современный. Конечно, уже все регулировки производятся с кабины. Так что удобный в обслуживании. Качество тоже комбайна неплохое, хорошее. Производительный. И достигается скорость быстрой уборки без потерь. Umumen bu sene 1 milyon tonna burtuklu açlık cıymağa niyet eteler. Bu Kırım'ın aşağıt havzızlığını temin etmeknen birge. Hatta yarımadadan tış yollanılabilir. Güzel Mambetova, Rafael Vahidov, Millet için. İslam Terek rayonundaki Şeyh Mamay köyünde yangın yüz verdi. Mında iyilinin 6'sına geçer gecesi ateş 120 kvadrat metrlik yerde kvartiralarını yok etti. 5 koranta zarar kurdu, bir kişi elak oldu. Tafsilatlarını muhbirimiz Selinuzа Bursiyitova bile. Bu Fazılova Saliya. O bir anda evsiz barksız kaldı. Onun kvartirası iyulning 6'sına geçer gecesi bütünlüğü yanıp bitti. Facia sebebinden kadının sağlığı fenalaştı. Endi ona birkaç kere acele yardım çağırıldı.
Bir qatlы binani ateş to'lisidan sarıp aldı. Yang'in birinchi kvartirada başlandı. Sonra qalganlarına keçti. 4 kvartira butunlay yandı. Beshinchisi ise yarı-yarıga. Bundan kimer vesiqalarini, buzdolapni ve çamaşır maşinani chiqarib yetishtirdilar. Zarar ko'rganlarning bir qismini tug'anlari evlerini aldılar. Qalganlari kichik yardımcı odalarında sığınalar. Bu evde esasen esli başlı adamlar ve çok balalı qorantalar yaşaydılar. Sakinlerni sesli davuşlar ve tütün kokusu uyattı. Olar yang'inni o'z kuchlarinin söndürmege tirishdilar. İsmail Karamanov o dehşetli geceni hatırlay. Her şey yarı geceden son başlandı. Возгорание произошло в первой квартире. Человек то ли уснул с сигаретой, то ли, такой страдавший алкоголизмом человек был. Угорел там же. Пока пытались тушить его дом, он по чердаку загорелась вся эта многоквартирная. Вот так вот потеряли все буквально. Остались без крова, без вещей, без документов, без денег. Kurtarıcılar operatif şekilde yetip geldiler. Ateş 15 saat devamında söndürüldü. Yardımcı odalarga alev yetmedi. Bu yerde şimdi yaşaganlar var. Вот сейчас живут вот в таких условиях они спасли один холодильник вот здесь стоит, вот кровать вот эту поставили, вчера принесли, дали вот здесь спят. Adamlar evsiz barksız kaldılar. Muzaffar Esatov yerli hakimiyet yardım eder deb umut etti. Endi koy şurasına müracaat etkenini ayta. В бюджете денег не заложен dedi. Endi bilmeyim son olar МЧС заключение справканы в течение 10 дней diye. Это не устраивает dedi мне 10 дней. Надо bugün керек, bugün yarın yapmak gerek diyeyim olarga. Не знаю, bugün barıp keleyik, Kirovske ne aytarlar olar. Vaqt geçedi. Bir aydan, bir yarım aydan kuz keleye. Bular qayda baracaklar, kartlar? Cuma eli koy şurasında yangından zarar ko'rganlarga yardım etmege va'da berdiler. Причины пожара сейчас выясняются, что там произошло, из-за чего. Я со своей стороны, в принципе, постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь, конечно, этим людям. Fevkulade vaziyetler xizmeti yekun chiqargan so'ng Sheyx Mamay ko'yunda yang'inga uğraganlar yardım so'rab murojaat ete bilecekler. Linuza Bursiyitova, Ramazan Alivapov, Millet uchun. Ахмеджет районының бейтаныш көйінде су басуындан зарар көрген адамларға hakimiyet yardım etті. Мұнда июнның сонында yüz берген афат бостанлардаки берекетіні yok etті. Су ақымы құранталарыны йықты, evler су түбінде қалды. Ерлі сәкенлерге насыл ярдым көстергенлері аққында мұхбірлеріміз біле. Вот столько было воды. Видите? Не только здесь и здесь, но мы уже здесь делаем ремонт. Потому что, видите, вот здесь было тоже вот так вот. Татьяна Китаева бейтаныш койының сакені окучу яқмоларыны ве сув тушқаны хатырлай. Хожалығы судан не қадар зарарланғаны көстере, бостанда сачылған ерші yok oldu. На огороде все снесло. Хозяйство тоже, утки, куры, утята тоже ничего такого нету. Очень страшно. Потому что, знаете, когда стихия, вода такая бурлила, как река. Табиат қазасындан сон бірден МЧС құртарыcıları келіп, азбар ве мағазлардан суны чекіп алдылар. Иш адамлары да четте қалмадылар. Олардан бірі көйлілер үшін ярым тонна себзеват кетірді. Был развернут штаб, и до 12 ночи мы обходили, когда вода немного начала спадать, мы обошли полностью с депутатским корпусом всех жителей, которые пострадали, и были намечены планы на следующий день. Бұқаза кой үшін беле olmasına bakmadan sakinler ruhtan düşmeyler ve böyle şey başka tekrarlanmaz деп umut eteler. Это такое вот все посносило, что было, какие бочки, какие эмалированные ведра, тазы, оцинкованные, ну что было такое, стояло все, даже оно сейчас ценность для меня составляет. Ну а что делать? Спасибо всем, что помогли. Ахмеджет районының мемориятінде зарар көргенлерге тазминат айырмаға қарар алдылар. Совмин во главе с председателем Совета министров Гацанюк Юрием Михайловичем была выделена сумма общая на 3 525
тысяч. Ен büyük zarar көргенлер арасында 58 ев көчурасында хабер экенлеріне көре олар епсы майди ярдымны элде еттілер. Эльмас Аблакимова, Гузель Мамбетова, Версен Фукала. Миллет үшін. Ақшех районында ұқу қорчалайжылар браконьер бандасыны туттылар. Бір қач еркіші мерсин балығыны тута еділер. Олар балық ве хавьярны гизледен сата еділер. Ярым литрлік деликатесінің фияты 35 000 рублиге жеті еді. Малны машиналарда донатылған гизлі ерлерде ташы еділер. Кеченлері бойле машиналардан біріні ГИБДД хадимлері тоқтаттылар. Чтобы избежать проверки со стороны правоохранителей, один из фигурантов пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, который остановил их автомобиль. Данный факт также был задокументирован в установленном законом порядке. Қырымда кечкен сутка девамында коронавирус хасталығындан тедавиленіп, 18 кіші хастаханелерден чықарылды. COVID-19 диагнозы 15 Қырым сакиніне қойылды. Более малюматына Қырым елбасшысы Сергей Аксенов ичтимаи ағларындаки сәйфелерінде білдірді. При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 8 случаев, при обращении за медицинской помощью 6 случаев, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1290 человек. Cumhuriyetте umumen pandemiya başlanğandan beri 804 hasta qayd etildi, 596 kişi tedavilendi. Гражданлардан келген 500-ден зияде мұрачатының бақылығы ве онларча шақси қабыл бүгін Жемат палатасының 3 yıllık işini müzakere еттілер. Cumhuriyetнің Devlet Şurasында Rusия ана ясасына кірсетілген түзітулер бойынша рей беру девамында палатаның işini қайдеттілер. Это просто неоценимая работа, связанная с проведением голосования по поправкам в Конституцию. Более 3000 представителей Общественной палаты принимали участие в качестве наблюдателей. Это огромная работа на протяжении 7 дней. И те результаты, которые мы сегодня имеем, и по явке, в этом в том числе огромная заслуга членов Общественной палаты. Июль айында Қырым хакимиеті коронавирус себебінден қапалы тұрған дельфинарийлерге çalışmaға izin берді. Бөле мүселерден бірі кезлевде ерлеші. Мұнда юзлер адам ажайып саналаштырманы бақмаға келді. Белуха Афалина, Денис Арсланы ве мұшықлары келген мұсафірлерге парлақ шоу нумайыш еттілер. Тafsilatlar левхамызда. Саналаштырма башланмаздан evvel hem artistler hem onların terbiyecileri idmanlar keçirirler çünkü meşguliyetler ağır hareketlerini hatasız becermeye yardım etti. Hayvan terbiyecisi Sergey Kukhta Keslavdeki delfinariyde 4 yıldan beri çalışa. O iki Karadeniz Afalinasının idmanlar keçiriyor. Afalina Yunus balığı seyrek rast gelgen hayvanlar sırasında olup Kırmızı kitapқа kersetilgen hayvanlar terbiyecisinin birlikte şaşırtacak marifetler gösteriler. İdmanlar bitkeninin musafirler için sanalıştırma başlana seyirciler ise bir-birinin hafsız mesafede oturalar, maskaları da takılgan. Sanalıştırmada seyircilerini şaşırtkan iki belli dakikalar, bu balıklarını resim yapkan vakitları, hazır resimli aukцион Коми Cumhuriyeti'nin sakini Marina Bishagina satın aldı. Тяжело было отказаться от такого произведения искусства, да, сотворенное дельфинами и китами. Deniz arslanları ve mışıkları da seyircilerini hayretli kaldırdılar. Onlar hem yırladı hem oynadılar. Keslavda yerleşken delfinari yarımadamızda en balaban sayılamında adamlar deniz hayvanlarının tanış olmak için keleyler. В Крыму наш дельфинарий один из самых старших. Свой трудовой путь наш дельфинарий начал с 1996 года. И с тех пор наш дельфинарий приносит радость и удовольствие нашим гостям нашего города, а также жителям нашего города. Sanalıştırma pek yaxşı keçti. Hem seyirciler hem artistler memnun kaldılar. Safiye Şukurova, Muhammed Zikiryayev, Rafael Vahidov, Millet için. ОНФ тәшкилатының волонтерлары Айле Севгі ве садықлық көні «Здравствуй, малыш» адлы хари акциясыны тәшкіл еттілер. О время рожать серлевалы лейха черчевесінде кешірілді. Акцияда Русияның 10 регионындан лоқсахане бөліклері иштирак етті. Қырымда бақшыларының 2-нче санлы лоқсаханеде дарқаттылар. Мұнда яны доған балалар үшін эскілер ве шапкечіклер кетірілді. Бақтлы аналар бөле бақшыларының насыл қаршылығанлары аққында нөвбетті келіп хамызда.
Зоря Блямитова яны доған қызжықны салай. Қадан бір қач күнен велсе, кенже кересі ана олды. Первая дочка Элина. 5 лет назад я ее родила здесь, во втором роддоме. Сейчас вторая дочка Эмилия. Ощущение очень... Я довольна, рада. Бүгін оның ОНФ тешкілятның волонтерлары айле севгі ве сыдықлық көне шерифене ава топлары ве бақшышлардың тақдирлейлер. Спасибо. И шарики мы вам оставим, чтобы они вас радовали, хорошо? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всему коллективу, этому роддому. Здравствуй, малыш, адлы Бүтін Русия Хайри акциясында Русияның 10 регионларындан 10 сақане иштирак етті. Ахмеджете бала шапкелері ве бір керелік ескелер бақшыш етілді. Акция такая в нашем родильном доме проходит впервые, но я думаю, это знаменательно, поскольку День любви, семьи и верности – это одно из ярких подтверждений тому рождения малыша. И мамочкам получить подарок в такой знаменательный день для своего ребеночка – это очень приятно. Павальчук айлесі кезенмек ве қатыра фотосының чекмек мақсадынен парка чықты. Анна училы велсе ilk сефер балалар евенден екі қызжықнын бақып олды. О вақыт айледе енді өз қызлары бар еді. Бүгін олардың айлесі бұйыклешті енді объективге 11 адамны сығдырмақ керек. Семья – это прежде всего взаимопонимание, уважение друг к другу. Помощь, конечно, слышание друг друга. И, конечно, основой всего является любовь. И любовь, я бы даже отметила, не просто любовь, а любовь жертвенная. То есть, чтобы каждый мог чем-то послужить другому. Скажите, пожалуйста, вот для вас, да, то есть насколько важно быть тылом, да, для семьи, вот вы как глава семьи, как отец, и как выстроить вот это вот взаимопонимание и коммуникацию между детками, потому что у каждого свой характер. Ну, главное мое мнение, что давать своим примером, что не должно быть вражды, должна быть любовь, понимание друг друга, поддержка друг друга. Шымдалек айледе матриархат үкімсөре аматезден шеден ішежек. Бұйық ве муабет құранта аддайықы адамға артажақ. Яқын вақытта қыждықларының екі оғлан қардашы пейда олajақ. Илмаса Блакимова, Севиля Миметова ве Асан Ибрагимов. Миллет үшін. Бүгін бұтын Русияды айле севгі весадықлық қонақ қайдытыле. Бурсиетовлар қорантасы бераберлікте 47 еллық өмір кечірділер. Бұл еллар давамында ем қуанчылы, емде кедірлі көнділер көрділер. Мұхбірлеріміз бұл айленің евінде мұсафыр олдылар ве давамылы бақтылы айлеви яшайышының сырларыны білмеге тырыштылар. Барсиетовлар қорантасы қайтарма ойнай, тамам той ақшамы кібі. О вақыт Расим адлы Киев 23 яшылы егіт, Алие есе 21 яшында еді. Танышув хадеттен тышылды. Шығадыр ел өткен сон ойлайым, мына бабам маға армиядан келген сон айтқан еді. Көп жүре берме, мен саға бір адрес верейм, бар көр, мына бұл қоранта бізге келіше. Қызлары бар. Мен саға айтмайым. Бар да евлен оға. Но лекін барып көрсең, сон, өзің бегенсең, сон оян ішіне етерік. Мына таныштық. 47 елдан берлі барабар яшап келеміз. Бүгін олар ақиқатінде бақтылылар. Расим аға ве Алия ханымның оғлу қызы Киеві ве 4 торыны бар. Біріні жандан севелер, яшлар да бұйыклеріні севіп саялар. Бізім битахард бабамыз біз үшін алтын дейлер. Аллаға шүкір 47 ел яшадық. Ақайма сау болсын. Та көп ел яшасын. Та чевраларыны көрейік. Аллам қызмет етсе. Балаларымызда Аллаға шүкір. Қызымыз 27 ел яшады. Яшай. Ұлымыз 22 ел яшай семьясымен. Аллаға шүкір семьяларын бақып ерелер. Барсиетовлар аман-аман ярым асыр девамында әм қуанчылы, әмді кедірлі күнлер көрділер. Оларның бір-біріне дұйқылары кет-кете қавилешті. Торыны сервер были мұнасебетлерден айретте қала. Я, конечно, смотрю на них, как на идеальную пару, как на идеальную семью, и все-таки много что переняли мы я перенял от Харбашки, что нужно уважать свою женщину, все это твой выбор, что самое главное – это семья. Айле Фазыловна қадын икметлегінің чоқрағы, Расим Джемилевич есе ақығы әркіші. Айлеви чифт керчектен де нүмневи сайыла.
Отношения моих Биташки и Харбашки представляют для меня идеальную модель семейных отношений. Я считаю, что настоящая, дружная, крепкая семья должна быть именно такой. Иншаллах, у меня в будущем будет такая же крепкая и любящая семья. Ömür arkadaşlar eski fotolarga bakıp yaşlıklarını hatırlaylar. Onların gelecekki büyük planları bar, torunlarının toylarını görmege ve torunçularını terbiyelemege isteyler. Bu evde şakalaşmağa seviler. Barsitovlar şakasız yaşayıp olmaz. Şakasız can sıkıla degen fikirdeler. Safiye Şukurova, Güzel Mambetova, Arsen Fukala, Millet üçün. Бүгінге bu episod haberler Millet telekanalından ayrılmanız, hayırlı akşamlar.